Ćao svima, evo nas ponovo. I odlučili smo da početak ovog videa snimamo napolju i opet duva vetar, tako da izvinite ako me malo slabije čujete. Ovoga puta ćemo konačno pričati o Absolut Ultra Color ruževima za usta. I pre svega moram da kažem da sam se mnogo iznervirala i izvinite što toliko dugo i toliko kasno uploadujem ovaj video, jer sam naručila uzorke i nisu stigli svi, pa sam čekala, nisam htjela da radim polovično, čekala sam da stigne još tih 6 nijansi i konačno su stigli juče i evo, danas smo to završili. Pa da pričamo o samim ruževima. Ja nisam naručila ni jedan za sada, planiram da naručim jedan kasnije, ali probala sam ih u kancelariji, videla sam pakovanje, znači to je jedna slatka roze bočica. Prvo što mi se sviđa što je roze i ono što mi se jako sviđa jeste znači taj poklopac i koji stvarno kada zatvorite stvarno čujete to pup i onda stvarno imate osjećaj da je to jako čvrsto zatvoreno i da neće da se otvara kada ga budete nosili u torbici ili u neseseru. Tako da to je jedan plus. Ima 20 boja i ono što me jako neprijatno iznenadilo jeste način na koji su oni rasporedili te boje u katalogu. Vidjet ćete i kasnije na swatchovima, ja mislim da te boje nemaju veze sa tim bojama koje su one stavili u katalogu, no dobro. Što se tiče pigmentovanosti, znači pročitali smo da ovo u isto vreme i ruž za usta i balzam, tako da je pigmentacija malo slaba kod ovih svetlih nijansi, a kod ovih jačih je naravno jača. Ali sve u svemu meni se jako dopada, jako mi se sviđa, jako neguje usta, kremasta je formula, jako se pomaže. Cena, promotivna cena je 399 dinara, ali verujem da će biti kasnije nekih sniženja. Pa da počnemo, krećemo od pink nijansi. Prva nijansa u ovoj grupi je Pink Renewal i to je nežno roze boja i kao što vidite svetlije nijanse su slabije pigmentovane, ali to se sve može ispraviti ukoliko stavite olovku za usta ispod samog karmina. Sljedeća boja je Tender Mauve i ovo je jedna od mojih omiljenih iz ove grupe. Mislim da bi odgovarala svim tipovima tena i da je odlična bilo za dnevnu ili večernju šminku. Ovo je Pure Peony, malo jača roze boja. I posljednji iz ove grupe je Tea Rose, još jedan favorit, pigmentovanost je odlična. Prelazimo na takozvane koralne nijanse i počet ćemo sa bojom Natural Flush. Pre svega ne znam zašto je ova boja upravo ovdje svrstana, zato što je očigledno nude. Iako je slabije pigmentovana, ova mi je najomiljenija od svih jer mislim da mi jako lepo stoji i sigurno ću je naručiti za sebe jer mislim da je savršena nude boja. Sljedeća je Soft Coral, malo više vuče na naranđasto i lepo bi izgledala leti na preplanuloj koži. Ovo je Caring Coral, mešavina naranđaste i crvene. Lepo bi stajala osobama sa svetlijim tenom. I posljednja je Gorgeous Guava, koralna boja sa blagim šimerom. Na red su došle moje omiljene crvene nijanse. Prva na redu je Creamy Melon i ovu boju bi ja lično stavila ili u pink ili u koralnu grupu jer nije crvena. Sljedeća je Red Velvet, jarka crvena boja. Lovely Cherry je jarka pink boja i još jedan uliz u ovoj grupi. I posljednja i omiljena iz ove grupe je Rich Merlot, tamno crvena boja. Fresh Fig je prva boja iz grupe boje šljive, mada više vuče na crvenkastu boju. Sljedeća je Plush Plum, roze nijanse sa primesama ljubičaste. Zatim Bare Ruby, moja omiljena boja iz ove grupe, neka mešavina crvene i roze sa jakom pigmentacijom. I posljednja Radiant Raisin, definitivno najtemniji karmin od svih i jedini koji liči na boju šljive. I posljednju grupu čine karmini boje kože i njen prvi predstavnik je boja Warm Honey. Pigmentovana je i opravdava svoj naziv. Druga na redu je boja Luscious Peach koja vuče na naranđasto. Slabije je pigmentovana i meni lično ne odgovara jer ne ide uz moj svetliji ten. Na red dolazi Caramel Comfort, također slabije pigmentovana, ali vuče na bež. I posljednja je boja Coffee Cream, jako pigmentovana brown boja i sviđa mi se kako mi stoji. I to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu, da ste pronašli neku nijansu za sebe, pa se vidimo uskoro. Ćao!